Oriri muthe Kiengei athiete na mbere na gutungio bara nene muno guku online guko mafans makiuga ati we niwe mwene page iria irumana muno guku online itagwo mathaa mwihaki Hinga. Riu mathaa mwihaki Hinga we mwenyewe ni eyumiritie na gutheria uhoro ucio. Hapo hivyo nimechini na Holy J. Subscribe to Holy J. Holy J TV. Are you holy? Hello guys and welcome back. Now, riri gukoretwo na ciuria nyingi muno guku online. Ciuria iria cituthurite ndereti nene muno ya kiuria kia no mathaa mwihaki Hinga. Andu ni makoretwo na speculations nyingi muno guko tukiona angi magi speculate ati mathaa mwihaki Hinga mundu uria uranagi page iyo ni muthe Kiengei kana Reverend Ben uria niwe muthikafu wa kanitha wa JCM. Riu ni gukoretwo na ciuria nyingi muno iria cimukuhuruhanitie guko tukiona andu online nginya makiuga ati ni moi handwriting ya Kiengei Reverend Ben kana uria Kiengei Reverend Ben akoragwo akiandika na uguo mathaa